My name is Duncan Lawrence. Welcome to the Netherlands. Welcome to Rotterdam. Il-Eurovision għas-sena d-dieħla se jsir f'Rotterdam l-Olanda. Dan tħabbar mill-istazzjon MPO biex bekk ġie konfermat l-għajdut li ħareġ fl-aħħar jiem fejn jidher l-iżball tekniku fuq is-sit uffiċjali tal-Eurovision kixef il-belt li se tilqa l-akbar spettaklu televiżiv fid-dinja. Finalment it-tellieqa kienet bejn Rotterdam u Maastricht. Il-kapitali Amsterdam kienet irtirat mit-tellieqa. It-tliet spettakli ġifieri ż-żewġ semifinali u l-finali se jsiru f'Rotterdam Ahoy Arena. L-ewwel semifinali se jsir it-3 12 ta' Mejju segwit mit-tieni semifinali se jsir jumejn wara u l-finali fis-16 ta' Mejju. Din l-arena tesa' ma' 17,000 ruħ u t-tim tal-produzzjoni wara l-Eurovision 2020 jinsabu konfidenti li bil-loġistika li toffri s-sala se joffru spettaklu mill-isbaħ. L-Olanda rebħet il-Eurovision Song Contest tal-5 darba f'Tel Aviv permezz tal-kantant Duncan Lawrence u l-kanzunetta tiegħu Arcade. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.